أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد barcha mahluqatlarni yo'qdan bar etib ni'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bilgan Rabbimiz Allohga umr turlarimizdan chiqqan hamsanlarimiz bo'lsa edi rahmat için jibarilmiş oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflarimizni erishib tursa edi ana ahli baytina ana sahabalarına ridvanullohi alayhim Alloh taolo rizoligi bo'lsa edi Alloh taolaning kitobi ortidan ham payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning sünneti ardından yergen mümin Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala'nın selamları bulsaydı. Gısıllanıp hem taharetlenip olup bulgan cumga farzının utim deyip gelgen kardeşlerime Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kişkineden bizge ebilerimiz sından sın medreselerde Hazretlerimiz imanının altı bağanası var ikendigin anlatalar. Ebi babaylarımız anı altı barmak da dibetken en tu'minu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve kadrihi hayrihi ve şerrihi minallah. Altı barmak demek birinciden Allah Teala'ga iman getirip uşanu, anın feriştelerine, anın izgi yazmalarga, kitaplarga, şulay anın peygamberlerge uşanu, kıyamet gününe uşanu hem kadirge ışanu. Demek her bir evir yazmışka ışanu. Mine bu altı bağınadan bizning imanımız tıra hem şularının beşincisi olda bolsa kıyamet gününe ışanu. Kıyamet günün bilemiz, kıyamet günün kitabız. Kıyamet gününden biz bütünümüz korkabız çünkü Allah subhanahu wa ta'ala kıyametini gadillik günü itip koygan hem şuluk vakitte günahlı mümin Müslüman kardeşlerimizge bu bir korkunç günlerinin birisi. Hem kıyametinin alametleri bizning cemiyette bugün günde taralgan. Zina, şehvet taralı, ilim, galimlerinin ulu bilen bütu, demek ilim bütu, Mehdi kilu, Dajjal kilu, İsa peygamberimizin kökten ikinci taba bunda dünyaga kilu hem indi başkaları var. Mesela indi en meşhur taralgan da bolsa kıyamet gününün başında kıyaş batkan yerinden çıkır dip etken bu hadislerini biz bilemiz. Ama lakin bugünkü cumga vaazı din nezaret tarafından indi Dajjal fitnesi turunda şeylerge tiyişbiz. Hem indi bugünkünde Dajjal'nin kim ikenligin açıklap kararız. Dajjal kimsin ul? Anın turunda bir hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam'dan biz bulay dip aytamiz. Birinciden Dajjal ul kişi. Yani jin de tugel, yaki başka zat da tugel. İkincisi anın kıyafeti bulay tasvirlene. Ul bir gözlü, yani anın bir gözü kurmez, işke batıp durur. İkincisi akaygan. Hayır aytalar indi vinagrat jimişi kibik şulay akayıp tura dip aytılgan hadisler de var. Yüzü kızıl bulur, şeşleri bidre bulur, ul zur bendeli bulur. Demek insanın teni şundi zur büyük kişi bulur. En zor bilgilerinin birisi anın mangayında sözlerinin arasında kafir deyip yazılgan bulur. Hem bu sözünü imanlı kişiler gene kure alır deyile. Bu yazuni rəvişdə indi tildə qayı bir kişilər aytırlar 6
6 дип әйтәләр, кайбер кешеләр кафир араб телендә язырлар дип әйтәләр, ләкин ул риваятлар һәм инде имеш-мимешләр. Ачыктан ачык ничек итеп кафир икәнлеген язылу булганын билгесез. Әмма дә ләкин һәр мөселман иманлы кеше бу сүзне укый алыр һәм инде бу даҗҗалны танып алыр. Бу мөгъҗизалар хакында булмас, гади генә әйткәндә алар иллюзиясе мак кешегә күрсәтерләр. Нимин мөселманнар даҗҗалның нәйинде диләрнең берсеннән, даҗҗалның фитнәсенең берсе ул да булса, хәтта ул үлгән кешеләрне тире итеп күрсәтер дип әйтелгән, һәм инде кешеләрне шулай итеп алдар. Теләсәң, мин синең вафат булган улыңны яки кызыңны бу дөньяга китерәм, мин иләх, миңа ышан дип даҗҗал әйтәчәк, һәм инде күз алдыбызга инде мондый иллюзия китерәчәк, ул да булса, хәтта вафат булган балалар да торып басыр, вафат булган әби бабайларыбыз да торып басыр, һәм инде әйтерләр, хәтта ышан, бу синең Раббың, даҗҗалның шундый көч кудрәте булыр, бу Аллаһ Тәгалә инде аңа шундый көч куәт бирә. Һәм инде даҗҗалның килү алдында 3 ел бик каты кырылык булыр икән. Ибн Хузейм радиллаһу анһу риваят әйтә, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Даҗҗал чыгыр алдыннан 3 авыр ел булачак. Беренче елда Аллаһ Тәгалә күккә яңгырның эштән берен тотып торырга кушкан, эштән икенчесен яудыра әмер бирде. Җирдәге үсемлекләрне эштән икесе чыгар һәм эштән бире чыкмас. Икенче елда яңгырның эштән бире генә явыр һәм үсемлекләрнең дә эштән бире генә үсәр. Өченче елда ел дәвамында бер тамчы яңгыр яумас һәм бер үсемлек тә шытып чыкмас." Уйлап карагыз әле. Беренче елдан ачлык башлана, икенче елда тагын да кыеннырак. Иген юк, арпа юк, малларны ашатырга бернинди үлән калмый, кешеләр арасында нинди зур паника таралышлы бит. Бүгенге көндә генә ниндидер берәр урында, берәр пешмакта сугыш балып алса, нинди зур бу продуктовый дип әйтгәндә продовольственная катастрофага ия булабыз. Шулай бит, ниндидер кыенлыклар белән очраса, гел ризык җитмей башлый, кешеләр бер-берсе белән ризыкка тартылып, нитеп, инде пандемия башында гына гречка бетү генә исегездә калдырыгыз, ничек булды. Хәтта инде гречка бетә дип, кешеләр бер-берсе белән инде бу ризыкка тартылып сугыша башладылар. Шулай ук инде күз алдыгызга килик, 3 ел дәврендә безнең яңгырлар, беренче ел эштән бер өлеше явар, икенче ел 2дән 3 өлеше яумас, шулай бит. Ахырдан хәтта ел дәврендә 365 көнендә бер тамчы суда күктән таммаса, нишләрбез? Нинди хәлдә булырбыз? Нинди хәлдә безнең малларыбыз булыр? Ул да булса игеннәребез нинди хәлдә булыр? Һәм шул ачлык вакытында даҗҗал килә. Һәм үзе белән нәрсә китерә? Ризык китерә. Кем миңа ышана, мин аңа аның амбарларын, аның сарайларын будай белән, иген белән, ризык белән тутырам. Кем миңа иман китерсә, даҗҗалга иман иткән кешеләрнең сыерлары, сарыклары көтүдән тулы җилемләр белән, ягъни инде сөтле җилемләр белән кайтачак. Кешеләр ачлык хәлендә менә әйтәләр инде: "Эй, даҗҗал килсә, мин аны таныйм да, мин аңа ышанмыйм" дип әйтүчеләр дә бар мөселманнар арасында. Нишләп мин ышанырмын, ул бит ачыктан ачык безнең өчен дошман, без аны беләбез дип әйтүчеләр булыр. Әмма дә ләкин нинди вакытта килгәнен карарга кирәк. Без әтиләр буларак үзебезнең балаларыбыз өчен, балаларыбызның балалары өчен, оныклар өчен яки хатынларыбыз өчен бүген көндә ничек тырышабыз? Иртүк уянып эшкә барабыз, кичкә кадәр эшлибез, нидер кыенлыклар кичерәбез, шулай бит. Балаларыбызда булсын. Әмма яныбызда, күз алдыбызга китерик, аштан килмереп яткан балаларыбыз булса, кибеп биткән, куллары белән сиңа менә булай дип, әти миңа берәр нинди ризык бир дигәндә, син үзең иманыңны да, ахыргы штаныңны да сатып даҗҗалга бирергә риза булырсың. Шул әйтелә иманның сынавы, шул әйтелә имтихан. Бүгенге көндә даҗҗал килсә, безгә будай, арпа күрсәтсә, без аңа кызыкмыйбыз да, чөнки безнең ана пятерочка магнитларыбыз тулы ризык, кесәләребездә тулы акча,
biz bugungi kunda shunday holda yashaymiz. Bizni Dajjal bilan u fitnada tugul deb o'ylaymiz endi. Buday keltirganda bir kamas, ikki kamas narsa endi angardan foyda. Amma lekin ochliq vaqtida bu kishining nasab o'zi bilan keltirir, u suv keltirir, u rizq keltirir. Hamma Alloh taolo shunday mumkinchilik berar kishilarni mana bunday mol bilan, ham endi molning yo'qligi bilan sinarga. Allah barliq tiraklarini ochliqdan berilib olacak. Bu bek zo'r qo'rqinish. Şuna göre biz endi mana bu Dajjal turunda Peygamberimiz Aleyhisselam aytgan Dajjal qachon kelar deb aytgach, Dajjal kelar şol kunda qachon aning turunda minbarlardan jum'a kunlarida silamasga boshlarlar deb aytgan. Dajjal kelar şol qachon endi biz bu masalaga nishikdir salqincha qaray boshlasak, qachon biz Dajjalning fitnasi turunda unutib, ona ig'tibor bermay boshlasak, şol vaqtda biz endi Dajjalni kuta olamiz. Şuna göre endi har namoz sayin har birimiz Dajjal fitnasidan yaqlov so'rab, Alloh subhanahu va taolaga siyinib, biz bilamiz. Bizning endi at-tahiyatni o'qigach, Allohumma inni a'uzubuka minal fitnatid dajjal deb biz endi duo qilamiz. Şol duoni biz gil to'xtatmasqa, iranmagan kishilar, bilmagan kishilar iranib qo'yirga ham şol so'zlarni narsashlarga kerak, gil qabatlarga kerak. Şulay Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem El-Kahf Mağara surasının 10. ayatı hakkında iskertip uza. Hadislerinin bu surasının birinci 10, yaki sınğı 10, yaki kaybır gayerleri biz ayta. Birinci 10 hem sınğı 10 ayatlarını oku, yaki yatlav Dajjal fitnesinden karşı tırırga yerdem iteşek. Hatta dürüst yolda atlavuşu eng taqva Müslümanlarga da Dajjal bilen kurashu bek ağır bulacak. Şuna göre Müslüman din kardeşlerim bu günler yetkençe özümüzün hılıkımızını kamilleştiru üstünde gün sayın gına tugul, adın sayın tırışık, iş ütkeş ukunuden fayda yok dibeyde halkımız. Şuna göre endi her birimizge ne bu Dajjal fitnesinden saklanır için inşallah dualarını da irenik, hem indi özümüzün bağlılarımızga ne bu Dajjal fitnesi turunda anlattık. İnna Allah ve melaikatu yusalluna ala nabi ya eyyuhellezine amenu salli aleyhi ve sellimu teslimen. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Dua. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnna Allah ve melaiketuhu yusalluna ala nabiyye eyyuhellezine amenu salli aleyhi ve sellimu teslimen. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. İnne salate tenhanil fahşe vel munkar ve aqimus salah.